right, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Today is Thursday, 4th December, the year 2025. We are still in the month of our farmers. So we are celebrating our farmers this month. So let me humbly welcome you to Kodia TV GA, transmitting live from the heart of Bunu East Regional Capital, Techiman Fanti Newtown, to be precise. Abusuya anopa ma memoache na memma wakwa bakwanso kokora so Kodia TV ena wani egusu a wo hwe se afei ena wo join ya di kan follow page no uwi a wo like dwumadi no na wa share ofoforo ebenyamu chefa na enei me ne enkomo yi ono nso no anya biadi social media platform ni nyina no ya chi akwan e wo TikTok ya wo sanso so ena YouTube e ho nyina no Kodia TV GH ye dwumadi no e wo ho wo subscribe wo follow wo share afoforo ebenya bi na ye ne adi nkomo ena no pay matuna se e wo studio ha na me ne able producer Santewa Emma me a boyfriend ono a dude and an pay content kro wasan aba obebo me chidom as producer, as technician, as cameraman and an pay me no edi osom no edi ebro as usual you jam segment ebeba welcome ma the controversial man Reverend Dr. Agyapong and then a third no efepa bripa no meko studio 2 na me no edi enkomo edi amao and then ye ba abedi nkomo na enei anase ochena na Ghana etu asigo se unim se December bosumi na bosumi a etwato openima fiada edikan bia na ya na ye disigo e wo Ghana na ye ka ye maame mo ye papa mo ye nuanom ye yerenom ye mpenafo a omo eye kuafo na momo nsa so na ma ye nya bibi edi ye ba na ya beka omo ochena na Agyapong aganya beduru oman Ghana akuafo se ye di farmers day ade na ewo se ekoso Farmers Day no ni dia ene wosi edi abasobo no e wo se ekọ ba bi a ekọ yatena si ye ba na ya bedwudwam tini me kase dwudwam a na chese ye pempen wasi ni pen ha na ye bese kire ye se aduasam ye no a ye ketrema kokọ edantamu na ya kanokore ede a kire tumi a omo a e wo se ye kanokore ede kire omo medin na no pai ensesa ya kokora banana kwadwo ampo mama mintufo ana se minhye unkuna kakrawati. Be proud of yourself. No one knows the battle you fought in silence. Any your motivational message for today, 5th December 2025. Just be proud of yourself. No one knows the battles you fought in silence. Baby a word no. Catch on say erade antoa mesubiem kra eye. Wahu. Una wuni baby a ufiri. Odi ebu nkompo na hwewachi baby a ufiri. Ntontodie bi mu, abusuan kontonchi bi mu. Baby na ufiri a enei erade do abedru ha ewom se wunya nuru baby a ewo se ukodru de nanso ema obi emu wabam emu obi enka nchew se wunya bi ewo se ufiri proud of baby a wadu no because ye hwene ma wafamu pa kukuruhwi ase enkase mu na enei watumi abo homode na bedru ehayi a wunya enuru bre opese ukodru but ka kire wo se eye because wo enura brabo ene ena nsesaye abam sensesaye aba enura ene enabra bomu dia a kire se abrabo no wonsu wabobi ya enhwe afoforo so de emfa emmo obra esam se so na kokokra ena esu no obriku ne de obi ye ya eyeye no ebia wo ye ya anka entumi enyeyi obia ene kon obia ekon ne de obia ene nani suadi hu. That is one thing you should know about life. We all have our different goals, our different dreams and aspirations. And into the abekoye ediama duty no enkoye emfa mame. The abekoye amakode and enkoye emfa mame because kwa the ebia na esi na niso say the next 10 years opese oware ewo nemba. Menso me de say o se misi dan etoto cars. Obi nso de o se obia enyuma. And into obia ene ko a okon, obia ne kwane obefa so akon. And into ni ba bia wako a bedru no. Just be proud of yourself because entokwa wakunu in silence no omo twen san oma no omo kase enye ye nyina na enei watumi akentene ho abedu ba bi a waduri I was say feel proud of yourself because wonso no waye bi ewom se woda so ekon de but ye won kwan yi
the anopai make a join and say your word. And if away, fashion whom cry and anopai, ever bra me go studio 2. Nominate the controversial Reverend Doctor Agyapong Atanasi na yedi enkomo na yadwudwam ediama eha eye kodie TVG ejuma ku a enanopai ebo michidom na medisa adwumadi ebro kodie group of companies eho no ye wo kodie media institute and graphics eho na wo kwakwaje nsentwere adwuma mu ntitie ne nyina say ye media law and ethics oko na wakwaje ntitie edi afiri ho afesu no newscasting and editing sports presentation disc jockey after say wasua sa ne man nyina wie no hye no nso ye do eco practical studios na yakobie console microphones ye bie camera edi asiw so na waye presentation no edi ama yahwe hye so Ghana fana ha nyina no ba bia radio TV station se wo bia no kwade nsentwere fa watete wo mo no wo behunu ba ko na mienu ewo ho and it come with a dream live with a career asamodan say you see next year mudi a eye atadwe na yawe ate den esense open kase no adwene wo ho eninti no osebra bagentete ewo bra wunsua hwe saanu we nyina ewo ho ede ema eniti wuti ho aye den bra Fanti Newton obo amani school ho bra na ene empanifo emetra ase na enye nhyehyeye na won so fa oba no bra na nani suadi hunu se obeyen nsentwere adwuma no ono nso no entumi enye bi kwade herbals and spiritual center enso eka ho eho no de nya kansa na me producer asere amane nsa so esanse eho ena okoya enei amane ho aye den na afi ni mema asem nyina so atumi asore na otumi didi suru edi fam bema ukosi nani ma eni ho kwan se okoye toto papa so esanse ukogina na ema nyina anamu nti se ubema no afon emu aye mmere aye fia kete dry liner bra yewo enubena enua hini ene hankama wo ho aye de bema wanom na afi ubema no atumi aworo aye tenten afi emu ebe ye den se concrete news na otumi edi eminsem abeba wa wonso breast wa himfie ho enya akono abra na yema enura obenom na ebetuma sese wo mfikyire ho ebia na ozie no eye ntridi yade yenja mojabro so eya sikyire yade staircase kitwa wofura na wote so wona ntika kra bia na wote so wanasi nyina atata bra ewo afidie ewo ho a wo ba ye de best kan woni padua no afiri estire ekosi na na se ye fra no quantum machine ebeyi ya ne why wo so nyina e de akire na doctor fo ani ntre ne atwotwo wura omo ewo yakache no atumi aboa ama enura eno nso betumi aboa se wo se yetufo ewo wadidie ho nsunum ho a yebeboa na ye ni nyina e de amawo ebia wo de no diabetes what you say ebia wo de no typhoid ni nyina no yebeboa na yema enuru eho no nnua hini nnua mena ene hahamanko a ene yedidi djuma ho ene nti yaka no herbal and spiritual center e honhom ensem obi ato wadura bra eho nyina no empanimfo eho a yebetumi aboa afi the almighty African Lodge enso no eka ho eho no ena wo ba ubebo wo adwuma ho ban ubebo wo sika ho ban ubebo wo yire ene wo mba ho ban na obi ameku amfa wo yire ankodi amfa wo mba kwa bra na bebo ni nyina eho ban sanse wo se no wo yonko ya na otane wo ba na wo adwuma wo ye no yemmoa wo na yemmo ho ban emfa emma wo afi bra na hyehye bia ewo ho no ene empanifo emedi ahia sanse ye eho yenti spiritualities ase yenti ahonhom ekasa ene ti bra na yemmoa wo na wani suadi hunu ewa abrabom ni nyina wontumi emforo enuru ho so pese we need the grandmaster order African Lodge ano edi nkoma 0554205335 0554205335 na we ni empanimfo akodi enkoma afema minko studio 2 Reverend Dr. Agyapong Atanasi ewo studio 2 the controversial man Rev Techiman. Good morning. Morning, boss. Now, who are Obadi Addo. And so, why fe? Yeah, Obadi Ase. Or tidy way fe. We know a Oliver Crudin Sanwana. The catch you pre. Or you jaw. Now, free her over Concana. Happy. Why fe? Why fe? Once I made my catch was a baby, I'm free no. A crooked woman. Santi Winnie Jalesata, the Fufu, and I will Jalesata, the monope. As I said, oh, quote a chima. I cry. There is also quote Techiman and young cry. Okay. Until you were Techiman, dear. There was a me too quite anymore. Maybe and that quite will be the one man. Call why and this yeah, Bajuma. Ah, okay. Yeah, Bajuma. Now, what you is ye di Farmers Day. Sure. At your for Edda. Now, answer and never per se ye di a Hong Kong. Okay. Now, what to say? And I said last year. No. I said 2 years or 3 years ago. And I yanti, I said,
ye ba be register sim cards ye wo Ghana ha nyina Sure. so de be ba ye be bo ye ho ban afiri akromfo wramfo a eni omonam tentam fidie so ebu Ghana fa so ebu nipa fa so be hwe na obi afre wo abo din Yeah. aka wo details nyina na so be trace number na enti ye ma me osoro wusu ana satan o ye Minister of Communication e ye ntoto ye se ye nko na obi anko register ne sim in fact omumma ye tam krato so ye ma ye kodi line so ye ma ye tua sika e de ma MTN Voda ne saafo no so omun register ye sim uyim sasa ade no e ye fake oman register ye what Yeah. But that's it. Na machia atiefo. Na ye maame Esra. Enso ya de na se. okay Minim so no na am say politan case ni dia can best step. aha ono no nko Yo. but we nyina say the day ba no kokoba Yo. omu nyina ye krobofo ai oman register ye Party we asem wo. Ukokan ye be kasa wonye. party there here so ka party we ya won ka Me kasa MPP party wo. aha Se wo ko masema. asa wonye Ase wonye papa. Ama no kwasem ni say ya ye de MPP e ba power no. Ye nu ye ho pa. To me, o de mama come masem. kan wo de Me nu me ho pa sem to abama MPP. Second run. okay Me nu me ho kese. Because ade bia ni ho a last 4 years and na ye nanado. na mamuo Press no. Na Ghana for anatimamfo ni je ho. I don't know why. Me dwene ho amenti ase. because na obutim ye omo de bi Se trimudew. Se abro, se obi so na ye omo nipa koro ba bi okoye on kire o na hoye. Oye MPP fo amom duru ba bi a na MPP fo na nkasa atwa ho ku ama ne kure jeda so gina MPP party ni emunjoye. Enti minim se Ibrahim Amo se na ayi Mahama na nkasa se wana okobo mpa eti a mawi obo pa sofo kro malam kro imam kro se omo aso na ye omo ho sa so de ya ye omo mo ni adwuma no kro ni nyame anim sisi am no kasa yi die dimi ni say me private line 024 okay me na russian ti me ko gina ho ko register sim okay and I'm going to say oh me 0554 no mobile money me 054 mobile money no MTN sim be 4 ani nyina mobile money nti me we me private line nti mo nye mobile money me dem register sim ne mam and no register sim ne mam not knowing say sana sim na mato mo register no obi ayuso di abobosia eno mo ase eno mo twaba system nim enti oman yi kana mfiri so enti me to bi ye me register ye no kan wo so oman kle kan no ena me de ye call eno na me de register Kodie TV na nkasa who say the way ye use no Kodie TV GH okay now Kodie TV na nkasa no sim na yira obi hakiye okay ena me say ti say ye koye na nya code bi wo sim ne so na ye de bebie ena me so ba sim na ofie because we sim na mahu ena me say ne ma me rushing kwa MTN office because you mbo number kekere oboy well me hear say mobile money bi wo so enya me dia me say mobile money me ye ma nji mobile money na me mobile money de green me ja code me rebefi am say I register ye na wa anya mobile money ni ntinu ye ntimi ntwa ma am say na obi omutwa sim no na obi e de ka wo so nipa na oyisu sim no o de bo obo se na oja yisu e na akodo mat e na omasi atwa aba na MTN fo na nkele ka na mfiri so enti no said I no abayoka me jasim ni yisu okay am say me dia ye me TV me di nya code ni dia kwakoya de am so mutimi nya ho hwe omunye serious be pom ne ya me no ka say sim no ahyeagu okay na yo mpanifo bia na me ni omudi nsa wo so a omo free sa line so okay sim registration we yei ama ne me TV a ye Kodie TV no abomi okay mpanifo na omo frɛ me a agya omo coins kaka me de hwɛ fie no abomi and MTN for sim ni free okay because of this sim registration okay na de chi ya oba ka kire say sika no wadi ana say bibia new system nim sa omo register ye mama wonya miss call okay sanko fo we no akonta me pa chow
One Ghana city cry, Mahama and Shen, one maybe and come. Okay. I answer, yet, Madame Catria, San Budia. You bet me Budi Germany, okay, Yapanacho. Okay. Yes, I'm so sereno. Somewhat you dear, brew way, dear. And I'm strong, O Madaroma. Baby and the sicker would piano, one Ghana city crown, or woman and come. Yet, yes, brave Brama, a man, your time will waste ye. You knew a moon some feeding grassy about a month for so as I critique job my mum for, I first saw the Dean channel. Because men am kita sims be 4 and answer 5. Who could do so go security no. I tell you Charlie say me 7 dollars and this away fast mommy. So and there some ko humbo so my hand CDB. I the boss need you. No no be 100 and 200 cedis. And say na boss na can say on be 500 cedis mra. Hence you can say me have insurance for. You call office. Me say aban na nim ko sankofo. Sankofo no mo dida ban you. Aban no bia no. Atan bia nipa ko ho no. Nanka sim registration me na me sima makoto enti time am person register bia me to be register my jere say yenko mama deadline ni nyina sa ye hurudo ngura dansem ah na matimi ama nipa obetimi say na daje bi mu koda wanchi from Accra no atwam ko wanchi say ho om si nipa ndoso kasi ka nipa say no bi mu firi nkranza e Techiman bi firi nkranza kentampo Techiman because na wabeda net today kra no ukodu office bia ewo Ghana say no ma wachi especially ye bonofo kusunwa na kohwe sunwa kaka empty office back Techiman kaka Techiman nkranza wanchi atebubu amanten adura ayinyina ye nyina yisu empty office back Techiman entity so obi ebeda ho 3 days 4 days abankwasi asem no eti aban hu ade we ayekoso okay na kwabranet me jai na djuma boy ba kwa na oya djuma me yin na di because of MTN na de wenti this o jai djuma ekodi la time I say obey djuma no wakodi like 2-3 days na djuma na eboko masa kofie aban hwe ho asem na wonka nti se ya Sam Georgia ene on na ye Minister of Communication dia ba ne say next year first quarter almost say be register sim ye nya kwan omo pedia maame no omo pasem bi no ombeka asem papa bi nkire yes I beti atia Dabi nyesa Sam George nyabo transa maame no mun saman no mai samo hwe na mu do mu niska mo mfra me kwan bia be fa so se okosan man nipa ense da nya yi bia sa ye be saman no ye time a wasedo ni ye sika masa o se compensation biba e ma Ghana fo compensation biba se school dan kura na mo be mana kosiesi baabi ama nkora kom school aya so twen dia ma ne se aban ma na adwuma sei wanye eho aso twenie compensation ya wo kan na atwe ma wonim se actually a citizen betimi de ma na kokko sure me na me ka say o de se omo mfa ne nkwa a omo ntia me na so me ye won kofo bi wo ha me tete omo e bia na ma nduru baabi am pese me duru no na se nyame ye ma do ma me duru baabi am pese me duru na kofo bi wo ha me do mbokoko be somra ahwe me na me ka kire me o de my dear meto Ghana for him comes an bo hu se me na no luma ponsa o ye controversial da nya controversial asem bi o ahomte na he say ni patimi asa daje akodi lie bi timi konsekete da ho 2-3 anadu 2 na obi asori say or number 4 or number 5 adanya o register sim card say ni nyina na ahrodo hura dansem yes ana na me yesa okay na se wontimi nya ka kira ban ni se wontimi nya e look as if say sikano eno na hia musa sikano je na hia musa ye ne timamfo na ye to oba ma MPP ba pa wa no ye hu hia mu someone se sapa me person bi aka kira no kurani e fa mo ma to caution at farmer and DC for see omo aban na wo so media ye omo be ye media MPP for say the ye di NDC for say the ye di MPP for atem no na me kotu ye rotu for say to ba biu Iras kachire yana na kufa do say kom eni yaw ena ma yetu mahama okay enti waba obefa kondwa no huni se kom ena ma yetu mahama enti hihone ma ye sa no ono oba be double no oba be double na me na obi etufu na wo mfa otumfo su tufu a wo mfa na obi etufu wa mfa otufu o se memfa sa na poni ne nkofo ne team ne dia I don't know na hwa na otumfo benya adaje Ghana ha wiasi ma se otunufo obi a sachel country muyetim friend say omra fashion no mutu omfo otumfo nyi nipa ketwa
na otumfo timi afrɛ na patu no fo sɛ yes wo mu ade wo kwen ko shema ni wonyam ase mbacho mate ade chi yo se nyankopon krompo woda wabere ya twere gu Bible na po se nyankopon ontonku na wada na po se nyankopon da afede na po nya obi an challenge no se nyankopon na otumfo amomfa biro otumfo da roma ami before enjoy life mom na sha se tu andisi for so for na yenhwe so mo so amfa de a da kunye jiga na ya tam Ghana na de abrew se hwe so me ya na de Ghana abrew se hwe so me mate eno Reverend Dr. J Kodie ena kakra bi on anti ene ehon ensema ene ono nso de kakra ababetu dwa afi ma yenko ye issue na nkasa so ochera Farmers Day rev say ka se Farmers Day a de ene ba utiri medase na matunchiachia enuanum akuafo ne mayonkofo akuafo nyina me akuani kese pa me nso me yekuani ododen oh me do food stuffs me do banche body biska intwazo biska obi a Ghana ha wodo body a wa biska dida na ye nyina ye do cash ni ma ya godo ga didi dabi media entam so biska me biska o pe fufuo every for that no man need for man idio man no banche anybody a obedenya fufuo mama come story bi nchiro me kai yewra asante mampon hia hene na odi asempa ntwi osoma me wo nkran na owo fi ba ko ashamanti ya na me koda ho ti mi da ho nom anopa o mama ya mpesie awia no ma yem se fufuo mba ma di 3 days mi ndi fufuo o ya me tefa so na me de me koy mi tisi kuro nim mi nam ho mi ko pe bi adi na wo fa se nana wo sofo no wo bio nti okwen mi so man kran na se mi pie ana na friend papa na me se nana na wa na me se mi ko pa aduane adi ado na se mba nyina mo nya mama aduane o ana se wo ba ye nyina me se mba nyina mo mama aduane no from mo podama na de ko sesem no ado na dipa we do no mo na aduane se nana ya yu aduane kra so medidi se ana mo ye den se ana anwumre ye mutu na no ye bompese we se mango fufuo se da maboda mo hu maboda mo hu mo ka fufuo si fufuo ti o na bode no fufuo hia mi fufuo de mi fa ni agro dabi fufuo de o ta di hu agro ni fufuo mi chiri ubechiri fufuo de ubechiri edisa enti a wodo bodi enti a wodo bodi Farmers Day Farmers Day meda nipa o de Farmers Day ba ya se na yada oba de nso ase oba de dum boy no adwuma o de mai kuaye kuaye na ye adwuma nyankopon ehira so de ma nipa so ye bede nyankopon ase o de kuaye hye yensa ye nya bi nso edi oman bia sentokwasi ma sojafo no ba bi omko omko ba bia aduane wo nti da bi omka se sentokwasi pa Techiman de sojafo ba beje hafa go ha aduane wa ha papa so ye mompa se ntokwa mbra but say ba hai asujafo be ba beje hafa aduane wa now meka kakra afa Farmers Day to me me go straight to the point wo hwe me ti asem ni Farmers Day me nka say enkwase asem but to me nyansa nim mam kama asem oda tie me me kire mu abetemase me de ati wase Farmers Day juma dia empanimfo bra say de boye nananum akuafo aba Ghana fo no ya bedu point bi say yanka ne sa omo nte ase this say yanka ne sa say we okay me nte wase good anytime see nya abotre na me ginchire mu Farmers Day yete ase nom na Farmers Day yetam bi e de koma Farijan former EC boss now me ba you can say electoral commission boss okay Farijan abone bra wie okay akona hu mi jim oni Rollins be pim so enya sika Farijan wo the biggest palm nut farm the whole Ghana obi ani sa fo ni bi okay so yekuani ba so sekuani anya bisa wo say akuafo na wo mo bre no de na ye de abo mo ye oni pa bi ho ohia support kakra bi wo de be support ne ho anka obetumi yekua ne kese de ono akọ pesika owo ni sika dada odi wura mu no na ya bona baso se ono mbra mbeji okay sika aden a wo yekuani me na me papa na
owo be 2 acres and a half acre bi onya bibi support kakra obetimi ababaye 10 acres ni 40 acres no ono no ye man support but the ono wasika deda wo buy adwuma nim a ono no wo de adon ko wondo bio asikafo no o sikani a wo da wo so kan sem o sikafo no ondo me wo koko mi wo cashew too ba ko ye mba ne de ba ko ye mere dia now koko afo no ani cashew afo no me mfa sika ntomu da enso wo se wo yekuani me yekuani why na me frefo but that mon ko afo mo bi wo me frem papa so onko yekuafo no cashew me ba cashew no wo se ye bo abaso enu kwan se ye bo abaso ye bo papa abaso yes et e bia me papa na afu ambobo na abaso on na ya okodo okay what I say enti kuani a ono e bia onya be 10 million a obetumi anya be 10 acres na wo yafuo ni large obey big naka bibia ye kama no ono ye ma no ye mo na baso na mo businessman na odi ni sika eye business e wa afuo mu wo de kodie media na kodie TV ganye se wo ha nyina media yes kodie radio kodie TV ni kodie media institute ni nyina media wo say o bo presenter abaso na wa frame abom abaso ade a kodie media media me media me presenter that be it's a businessman and so be better TV we so no kasa ye gini sika e come my account him okay say YouTube e ko tue sika bia o tue to me my account him okay me but what am say but here is the case ye ko bo abaso a ye ko bo presenters abaso am say umbo revenue je ko de abaso me a presenter afena me te wa asem na say et me a businessman okay and this I don't know mo ya no enye farmers day o a business day because you are more farmers na nkasa abaso ye bo businessmen for no e na ye bo mabaso okay enti akuafo real akuafo no ade ye de bo mabaso no e ye sikanto e na de bo mabaso na me makache me ma me say onim na osi wo pe owukura me bana yi ase makache me papa say oye bema osi wo na say omo bo akuafo abaso me papa be kwa ti say bia omo kwa afum konu abe e kote bo frɛ etu banche etu wei no esome ma me from afum e de abesena kɔ ho e de akɔ na odi anante ho a awia ne so na ogina ho ma me panyini wei na ogina awia ne so owia aden a na ma me comfort why ade pa ene e brabeje ye eden a kuruaba aben kwase asem no eno ya me so be kan die wonya bibi kese pa no na bia wotu banche bobo ya ma na ote bobo ya ni oh aya de otu do banche bobo ya ma beje obebi na sekan na wo ye ma sekan no wote ase yesu wajimi je ma sekan da bi wa nyomo nya ncheresa ye ma sekan che se fa kotro so ye adwuma ncheresa wajimi bi enti wo ye ma sekan na afarijan ni we mu ye mo trata se omumfa nkon nanka de onu watimi do banchi ayi motokin baako o ma na trata se miura ya ma trata fa ya hai fa ko dokese afida beba no e bia onfa ayi o wode kia akese no ene beba na aduane adoso eti wo ma na se kan no ahwa next time wo ba no obetu egu bicycle to no de aba obechichire egu bicycle to no de abro obeku bedem na obanyono bede na de egum na de aba because ya ma se kan but businessman ono oye business no na ya upgrade no na ya ma no afom ho ebi kura wonsi hoda one adeba kwa Mr. Ferijan o wen ni say o wen ni award say enya Ferijan kwa o you big people even politicians politicians say yesramo farmers day ni ndim say e bukata na mu bukata kuafo to me sana me hu no mo yesamo de agbo kuafo abaso de a monko rural areas Kuronketua urban areas Kuronketua nim ye nkurase no monko ho na kuafo no na enye kurom Kumasi ene Accra ho na edo ho no Accra wo nkurase monko sa Accra nkurase Kuronketua nim no amanfo do because ye wo ye ma me ye papa mu nim wo ho a obehu se afimu nu nyina da bia okofo mji se bia kwasi da baako ana me nda baako ode be kwa me na ba akra kwasi da no ofira soro ba no obesi akọhwe afum ho a o se no ho kan wura na no ho atimi asa afọ na omuhia basobo we yambo na baso o sandi pa we yambo na baso na businessman a ono odi ni sika apompia wura farming mu no ono na ye bo na baso mfaso be na we so okay
enti a businessman's award na mwasheda e na wode akuafo abeto so okay enti mo bibi bu akuafo a yeso tankwadu a yini mirika ambipi aban wa mebo bra bia but ne time me hu say fertilizer omo chiche bi free e de ma akuafo I don't know say koko akuafo say omo chiche free for that one I give them credit of that omo ya ade wo ho nipa de o ya ade abonaba so ampipi aban ya ade sade because assembly man bi kwa wie bi ma omo ko che no ni hunsem bebre aban we so de nhihye bebira ba o pese eni kuadwuma eya akono ebi ni se fertilizer wo kan ya se omo be cheche and afi omo be ma surveyors abi surveillance asem se the fertilizer be brawa ebi di kan ahwe asase very good because first na dey buy MPK 1515 very good asase no kura hia MPK very good na dey aba nti se e be ba be survey asase no hu se wo hia fertilizer wo hia we afi sidin na ye bedua no ye Ghana ha ya de ye dey buy ye hu se asase we wudua we wo ha ebe ye eno ele be ma akuafo akoso ede nkokwa nketenketi project aban no no so ye be che nkokwa ma ede ama omo ani so ade hu so mbe ye poultry farm ne ade nti san hye nyina ye hye ya aban no ekosa very good brilliant idea okay na me no sese no ye mfa so fosam to nchen na ye face reality onjia amanyofo no ni sese ya no enra na me konkintampo o man wetu nkintampo kam na ye je chinje bi o ena me ka se mahama eni na ado no omo nye boni bia o na se yetimi de sunwan ku full time na meti sunwan ja asen nchen okay ye de sa contract no ku Techiman to sunwan road ku full de ma contract ni pa kwa be dia nkache bia na fum odwane ye kwa jana ye re ku full ko ye papa must buy or the ma contract fum ni pa kwa odwane ye papa ko ye no onu so or the ma mahama de ma contract fum name akufo de ma contract nipa no ye one way bia fum na ye papa mahama san de ma contract na me ya me dwon ho amenti ase me dwon mo amenti ase se susu ampa se mo de contract mpanifo be force 5 ka kwan ba ko mo de ma contract ma be pom ne ye da so fa mfuturu uzuzu se de na we se yemfa na nanom nta chira na ana me ka se yemfa so fusam ne ntonje wana me ba no enti ye papa mahama se wo so be bu akuafo no nkwan ketenkete seed ni ade na we a obi ade contract be mani bia o ya asori ni o wonya asori ni o kire ne se ye kuro mu de antoa ana bochoro wa ne wo ho enti nu antoa no bochoro wa first ye wi akofa ba wo de ko asole ye no ni problem wo de omo nya me ba begine ma ya no ye nim se wo ye Anglican news president news Methodist se dey ni problem ni ho papa Assemblies of God we Assemblies of God ni me no ni problem ye Assemblies of God ade wo de fa wo so misa wo de contract ni ma na panyan na ma de age no na se wo so ye reverend be ye kan man asem ni nye reverend asem na ye kan o man ni nkoso asem na ye kan chire man ye kan man ni nchichire enti no eduru tambia ye mfa so fosem to nchen asoro no anya bro ni ye de asole bre nti ususu se ye mo bi contractor yemfa ye nananom nta na chi wanya wo de ye say fa nkokon ketenkete no for be 2000 ekọ Techiman ko chema akuafo a ye say omo pe nkokon no nkokon we wan fa ndu Techiman na bi fa ba bia nso to apan na ye de ajo wo du ko du na koton ma ye se ko chiche ma mo ko na koton nso to agada mpai o na ye de ajo ye se ko che we fertilizer no se ye se ko che wo koton fertilizer no mo na wan ko che nso to agada mpai o ye se sim card ye register sky de register ni wunim na di nso to agada mpai o ye se Farmers Day no ye ko che ma akuafo nim na de ko ma businessman bi nso to agada mpai o ye be brum nia sa ko pem se mo no mind be and oh very good basa dia ana ya ma contract Techiman to sunwane ese obaye se ane unim na wanye na this kind of so to agada mpai na dia jew next time unu kwanyina obagine bag okay aban kwasi asem no baby ye duru no ye mfa soro asem to nchen na ye hwese ye chichiro man no se Ghana first what man say se ko ba se da bia na oji ya mi kitabible esue na o the Bible asue onim se Bible na ankasa no no so bi kura se Kristo sum eye nipa som we je wini antamu yantie na do the Bible sue o san hye Nyankopon bokan na kaka santo na o ka se obesi shrine obesi busundama antoa anka se onzie obesi busundama bochoro a nka kufa do ngonzie obesi nyame dia o mumfa ndi no
Ofane boa almost on won to ntama send there say watena so why send there asem am people for so no ne anka second nanado the one dum so si pumping ho first 4 years of Mahama yes yen nyina ebufu ye ma ye coastal gu ye na anka nei ye yi sa ne manem na fi honom said ye Mahama hu si be ye nipa hi wo Ghana pa coastal ye biena dum so gu coastal na ka dum so gu coastal no Mahama no oye dum easy nti why so ye odmo ye wanye ne no nso to agada mpayo na dia jew next time be odmo ye yes me dey say no dem me catch faith mu say mu be fa odmo ni bia mu man ntia say me lodge ni okay bodu aho snap ni bo anya den 50 cedi kro benya snap kosi aho wo dey faith wo ye kremu ni wo nya ajai Oliver de oyen samanfo Pierre Oliver me ya wo de mu frem me mba be okay aduma na ye fa no wanya ni nso to agada mpayo kan de agada agimwa uko sirima ye friend tender and light uko ayi voters no for no hono ma omo so se do mo frɛ no ho okay nim mi kwaji bi wo voters no e wo lodge mo ujimi apanyan ya be dwasu tim sesi ayi all right and into ochina farmers day there e na wo hwe animu kwan na ye mfa dada na na be hu ye hwe bibia ni dada na ye hunu no business for now mbeje awards no omo ana ba beje ye ma me mo mbedi do matem no omo ana mbedi do matem because sikan no I say no sikan pa ya kwose no ye de be gu ho ye de be ma akola ko school na so ye bone ya ye de sikan hye ni nsem so onko de for the punishment. Now also uye timamuni na wase ya bejuno na Mahama ana Akufo-Addo ase ya ma sika se wonso ye den gikodo meaning or punish you. Okay. Se ko gina wiema oto abama ni ntina or punish you. Na se obi adwuma. Ono obi adwuma se man no sika no kora afato no se. Nipa na wo ma na wo sika na oni bi. Kuruaba ne boye sen. Ye Techiman na obi enya award. Obi ona nya kuruaba. Enti wo suggest to say award no ye ba ye mfa ne ma esu ani good. Okay. Niema eso ani enye sika na de bre owo bi dada warranty boot ade man owo bi dada okay etukwani na wo man warranty boot no be so kire ni sen dey na be so kire na wo sign man na ye dey otinasia wo ankasa go to their age wo ko omo nchen wo ko omo premises they say there wo ka say yewura mama say omo nko na omo nko hwehwe nsase no etu wo na sase na e na obehu nipa no adekode a ohia Wahu adekura nipa ni hia bi hia warranty boot fa kwasa sem kokora warranty boot o de ye dey okay warranty boot ye dey sikan wan kasa o monte ye jatem didie no o make suggest ye kama na atem didie no ba ma na so wo ya se mo ha abufu na se papa panyina kwa kotena afuma do a o ko hye ne warranty boot wa fa ne sikan wo kwa afum wa kwa kodo enti dem afimu ni nyina ye se sambeje warranty boot aba asem no sikan ndi abufu dia no obi anwe ni award obi ema warranty boot chama yes citation na fama no on fa nkwasi nsen ni dem aho ba ho wo say be gi award okay warranty boot o de kwai oni warranty boot o nko yakua ni mimbo warranty boot guo yes overall chief farmer na ya sina kondwa bi na ye de na kwotena so aya boot sempra awasa uko mu honom ukodura ebia Reverend Jacob de ye hu se ebia ye ma award aba award na de ma me so me ko ayi ye kan say ye hwemu no ye hu se o do o ye afuo o ye we ntinu ye ma award okay o ma award amate me na o ma award no what can be nsema hwe ko ka kwani bi nsem hwe o ti fa ni takra o huru nanim aye bare se wi achi etu akona fom no no wa bisa ne say se say hay no emwa ben na ye de boa ye de mowa ohwa ebeboa ama wafuye na oniema no akoso bia me pese ka me ye koko no fote ekes me se misika nso ntimi pe asase ametumi aye ne kese enti ago amen aye Reverend Jacob de wani best farmer enti aban aman asase fote ekes ene da no onfankodo koko ni nya bana na beto mu to koko no 2 cities a mu kwa me di 40 cities ni 80 cities nanka waye bibisa ama nipa no na nipa na ni age okay ntirinye de ya trans hyehyɛ njisa hwe na ya mamoto king na ya manufacturer ebia ohia moto king ebia ohia warranty boot ebia ohia sekan David
enti se nipa ba kwa na mienu bi na hoɔden ne beso a faman the following year faman saa tumi mama nkyene Togo ha aba me ko kase nkwase asema Farmers Day a faman no aweni awards no obebie ma yo aweni den a nkyene me ma no tun jira de wi mafie me trouble me de be bo ma wo so ne komani pakro wo de be ko komani pakro ten nkyene yo ni ma bi wo ha insult na assault a wo di nipa na wo di nipa na tem okay wo de ade bi che nipa wo di na tem enye all right enye bisa nipa no ana hwe hunu se emwa bi wo ho solution bi wo ho ana bibi wo ho a wo de be buo nipa no okay wo de Farmers Day we no ye be kwa cover bo hu niema kuruwa ba mba e bia ne na ase niema asesa kakra but wo be hu se still kuani aye bona baso na ya se atoba yere de ache no kuani ye bona baso ya se atoba yere san de ache no me kuani na ya to mu ache no ah bra mate mama ka samba ko ka ba ko na fancy Togo mitako Togo pa okay omo president no oyo autocratic leader on ma chance kura ne papa ne yasimbe yade ya ntema okay yade maba na odi ade Togo no ukona se obedo koko a no mo register o no mo behwa asase no na omo ankasa ma koko seed a obedua na omo training ha obese dua no okay me kwa na me pebi ne me omo ma asase ama ese suka mbre no me kwa kodo onim me kan se me dua beans omo ko register me e ma me soya beans tam ne so a me ko dua asase no unyanya asase na ho no unya kona ka obeso do a no ma ko cho asase wa ha o omo fa asase ma han no te de ye ha ye no to omo chiro yu betimi ado se ani Togo no betimi ado na udoko na aban na nkasa amaw soya beans uwia ompene ma wonto na bontinda aban na abeba beto okay na do sika amaw Togo kito yo Togo kura e bi Techiman beso na so ni Togo na yete Ghana ha ye toba Togo omo toba omo ambi fora na toba omo toba wi asa case close na yete ye intimi nya de we mesere Ghana ban okay eskafo na omo awoso no on put stop to that okay na on hwe fom on solve problems e wo fom okay a champion ye but a champion time operation feed yourself ye beti ye mbe hu champion me ye ba ye beti ogumwa to the point say oba na wankasa u feed hu sasem we honorable kokwaje mensa Techiman me ne ka kire o say a champion time obe force obe do o pompo obe nya gadi wo fie bitu ntonkontombre unto aburo unto we okay ne say obe mi fie abanche wo ho body wo ho bibia me pagana ban acho okay omo na ni ko akuafo ne ho bimu wo ho a omo ewo middle standard onye hiani onye sikani of force so be bibi sankofo no push them okay o push omo a ebeko na youth no onya de ebema youth no ko ado kuaye okay ne Ghana youth because we kuani pe kuani die da ben ahekro bi fa ne ba ma wonware adentia oso oye kuani na akoko ware kuani die da ben ti se nipa ni nyesika wie na wakoko fa grassroots for no na odo makodo na baba beja award emwa yema youth ni hunu se kuayo nso ya adwuma ye ya ye bitime edi okay se ye ya ni saade a no kura ni yamianim ye die beba ama nkoso aba youth no kon bedo enye kuayo no kwa na ya do emwa yen tilapia nkukọ enwan anantwie ni nyina e farming me nanu ba bi e ko abranti yi sika yes say full plot no as say 1000 say 800 senkra ti ma so munja me 4 me de kwakoye fish farming okay me kwako ye tilapia nko a e wo ho no e won kran sika wahu ni nyina ye kua ni bia alright enti ye man youth no omukondo kuaye ye ya ne sa oman no mu bejo aduani bebu oman mu ye din na aduani ebu a ye bedi di ye beda bible say ye nya di ye bedi enya de ebe no de ebe nom de ebe fira ye ma no nso ye bo ye nya ba bi de tiato ye nya aduani de ye nya tade asha de mpa na ye se pe owi ase ni how bia ni how bia alright me da say ye Reverend Dr. Agyapong o china eye Farmers Day na ye betena say
na ya shase na ye boja kum ye na no makuafo ye makuafo ye mam ayiko modo eboa se de be ya o manga na ye betumi anya bibi na ye di nanso no aban wonsu no wo wasede ye wose wo ye esanse se meme ye kuani na se enne makwa akodo na se no ba ukọ mikurom eboyam tuobodom ene mesidan a ye dopa nanso ye tumi dua tomatoes eba epro se ampra omo beto no omo ene de omo boba eno enya de a etumi eboa ehye akuafo no enkura ema ya na eje ho ena afi yakwan a ye de firafuom na ye de ye no ba eba fie no nso no enya de a ekoye eni ntini ye besre Ghana ban ene empanimfo ni titiri pa papa Eric Opoku a we Minister of Food and Agriculture kire ya eye Farmers Day yi mon fancy se pa ento o Ghana mabu no na akufo adopenso or the planting for food and jobs eba e na nso no ebe ye yi mlane keke ye hu the reality Bawumia ekoka one village one dam money ade ni nyina ye hu but nanka sa projects we nyina projects e betumi aboa ahye emabunu nu kunan na yatumi di ye hu awura kuadwuma ma e betumi aboa ye eni ntino this current administration or china ya Farmers Day ye mon kai se sa projects ni nyina no na se sa yes programs no ade ananka e betumi aboa esa se me kwa akodo na me wa rehemu se no bae no eba na se de ebeto private person no ameto mpo na Ghana ban betumi abeto na enye mika mede me hu ebewura kuadwuma na meye na kese afi akwan a efiri efuom eba kurom no eye se metumi de me no bae afiri fuom ede eba fie aba beto a ebe hye me nkunan afi akade a yede ye kuadwuma bi te se enuro fertilizers ahodo a yede ye moma yensa eka bi ense kan boyefo widi size ne nasefo de yekeka ho a yede ye emfuo no nebo eyefo ede maye na ebe hye ye nkunan na emabunu no nyina yatumi de ye ho awie kuadwuma esam se adwuma a odoma nko bo ade ode hye nipa nsa eye kuadwuma eni ntinu mommoa na momakuadwuma entumi enya akom no na afi de na Reverend Dr. Eka se abasobode yesesa na de abo sikafo businessmen na nso no me maame a ono no firi ne nkwa na nyina da fuo mu Addo ayekuya no pa awia nwumere da bia oti wura mu no ekoma na yakoma no nkyene yakoma no kuruaba na yakoma no sekan warranting boot eno no ode ye dan onya ye no oyeku adwuma no dada ntini se ebebo abaso a yemmo akuafo na nkasa omo aku adwuma no omo ye no etene yase omo wafuom ho edawuram ho ede sekan do etutu fam no omo ene ye akuafo e wose ye bon ampa so enya ono a odi ni sika bewuram ono no ni business mindset business ena oye but ku adwuma no ono ene ye the real farmer yammo ono na baso enche ono na ye di sika aba bewuram no afi abasobode no nke betumi a yenkwa akuafo no nchen na yenhu ade a ehia omo pa na yentum enyema no bi kura ne de no enye abasobode a wo de ebeboa no ebi a ne de no kwane a odi firafuom ho eba fie de ne no ba eba eno na ne biggest challenge yakoye ede ma omo a etumi eboa emaku adwuma na ene na ye Ghana ye funuma pa no ye betumi aye ama na ye akono eha eye kodie TVG edwudwam segment ena no pai osomfo akokraba na Kojo amp mame ni mi producer ebetena ase na okuche nsemi mame na Reverend Agyapong enso ebeye me guest a yedi sa adwumadi ede ebrewo yekọ no mame nko studio 2 rev yekọ final comments a wudi ebetwa to na yensore. Okay, medasi na me ko edie tse de na wa kan. Yes. Akuafo no ewo individual challenges. Okay. And your nationwide challenges are akuafo no na omu face sa challenge no. Okay. So abani hwe kwan papa e be fa so na wosi omano. Okay. Kuro bia wade a omu face challenge e wo ho. Okay. Ma hu say papa ma say ni 4 years no obehwe akwan ho pa sem. Enti akwan no so no onhwe ni yi. Die ntimi ngusu ko tam pa. Mesere no. Wontwa so fa abo ngusu ma akuafo no. Se katimi ko nwuram ho nom na okofa aduane de bafia me gidi se no nso ebeboa na de ne papa aba se de be ya bibia be okay e de ame etime yenhwe ne sa na bibia enye correct enfame. All right, me that say Reverend Dr. Agyapong the edwudwam segment brebia no me no e de ebrel ene ensoro eha ena bre ne da jebe me kwan na yedi ni nyina si me kono don't walk naked wherever you find yourself because you don't know who is watching. Nyankopon enye ye nyina aboafo Nyankopon eya aduma ochena ye besan ehia
ɛwɔ Kodie TVG it's live on Facebook, TikTok, na YouTube. All like Afu na washi no fufu anya wacha. Jude eye me good sir. Therefore too bad. For